There's one guy I want to talk about. Share. Ewiase ho. Ewiase. Me da urade ase. Na mani age papa. He. Because mani age, me nti mani age. On say exposure by Emma me connect to. Me no before in same one ma I don't want to talk. But before me pa want to make say me no. Them dey make. Answer me pa want to make us and them dey make. I don't just come out to talk anyhow. What's off? Your friend will say, Angel Bazooka. Oh, I'm chimney granana dear. What's over for say Angel Bazooka? We did party Joseph. Needing on your friend Nana Pukuya was South Africa. No, South Brontier me no. Metesana Bazooka ebobo se obo asofo bi din kobo obi nim din na osanso bo Reverend Bakosudin say ono omo na anante. Let me tell you something. Me peke wo Joseph ene na Puku. Me peke mu. Satan grana kwesi sapon. Ena na Joseph na friend Bazooka, Angel Bazooka no di akwesi sapon friend Billy no di nachi. But me na me picking Nana Puku. Nana Puku no a pie life and a titi Nana Puku. Nana Puku ni guy ne mupani ya defend ya obon na doa. Uko eya suhum. Nana Puku na was South Africa na eye Bazooka damfo na ni picture edwegu a okisi obi ewo administration so wasore dem no. Sa Nana Puku na Bazooka de na etwa na ho safo hene no. Me tete wo mo fa me nsem se Nana Puku ene Bazooka. Na wonim sa boys we me na me de o mo trase kura kire o mo keys ne niema na woman bi ewo Odoko official town junction ye fra ma me no Oba Sima obi a restaurant restaurant na Oba Sima restaurant and as Oba Sima eating place na ewo e can say official town Odoko official town junction e ho na ba me no wo. And I'm also at Hong Kong side. Kata La Paz Quanson are making. And I'm say, or Pemasson, na me introduce you boys to do mamma. Later, Bazooka ya and an apoku. Equa Samich the woman, or be a member of the Marco Babino, Cogumani was a tramamino, and a mamino, a charming boy of a geomudi. All night, no crown of Chum said she say you might hear all night Bazooka. And I can say, Nana Puku, men am chosen that you might hear because Satman and Napo di a pilot for children, pilot for children. Timer and Bazooka Eddie, acquisition for children. Me, my nice, me, I am the one. I'm a tea. One Joseph, our friend, and Bazooka, me chain it trance. And one in Anapuku. Nana Napuku at Santa Maria. But show what trance. Show ministry no asane nyema nyina so amankrofo we peke na mo one man am say na Bazooka kra no me ko so manya right FM and so manya community center so manya ewo krobo so manya me ko e ma na Bazooka we oba ho na edi a ode ba FM so ye akoda nyame edi a Ghana ye di nimu na say ye frɛ no akoda nyame. So when you bought a Korean, I know being say when your friend a Korean, boy be by no say friend a Korean, no far penny or penny to the hustle, and I Angel Bazooka be far a Korean metro on the hustle, and a guy no and so ye a banner or you open any free so and a way about far. I can say a Korean me at the tone hustle or the num. It's one of it is an apple queen a chance. I'm a baby other fun than the coast South Africa. I asked some papa. And I want to Bazooka Okoka Nana Puku I was South Africa or Namuye Juma. Now Nana Puku no or baby to say Accra. Now Okoeno what the Bazooka so conceive baby to say Kumasi. And the Bazooka so be nasori. A example na me mau.
Iti asori bi enu mu no Bazooka no eya asori e de man na poku a week we na poku so akoya asori de ama Bazooka e wo South Africa ho na boys yi eduru South Africa ho yeye e na me fa phone aja me frɛ na poku na so na owura pani nie me kura mbo man ka so papa me so owura pani nie na poku eze de eni ama tofo mo eti woni se mo baba me abasa to bi ammo hu de e beye oso papa na wana no ne kese no so ya me a oh me de me hu ni pakro me ni manasi bi ana so na poku ni me wose me ni manasi bi me ni manasi bi atsa oh me frɛ Bazooka no wakate me samra mo South Africa sika ba emayi bu omo so omo daka kesiem omo twika sikoba me so and some of what was social media they so and birthday odi e video na mo birthday I would do a video keke amba bu ye pa video keke na mo oh munya botre Ghana na me call na tu no na me bona sem so kura sen ka meka ye papa ona wo kura e bona sem so so obeka na nura me ti wo social media say abrante fese Bazooka yi onu ankasa bi na no kansem Bazooka wo bi na no a o kansem say ne sofu pani ene obinim ene reverend obofo na what they say on boy ka say obeka na sem oboni din ene otubiri ka no ko na bo no ko pa ne chew na no kra no onim asem kro ha Bazooka jan kra bone sem no jai anu ne kura no media bia ne kura me wodi no so abe so acha me kakra bi woni mu nsam kan chan wo bibia jai jantrotwa Bazooka jantrotwa I am the one saying it say Angel Bazooka won jai entrotwa. Do you know why I'm saying that? I regret to make us say Bazooka ebe kama Ghana fo nyina ti ase say okopa achew because no onima de kudientia honorable council obebo ne di na mami me pa achew say ewiase ewiase say achechede o to say ye pai esorade a na ne boafu say da ya ontobi achechede nam for me what to say ye pai wo soro esorade na ade no ne boafu say da na da ontobi ko enso be no wotene na nan be no wogina so no de atosorade eti senka wo ye boni bia ona bo kana sem so bebo obidi no na me kra me ba be bo so no ka won ka we ba wo kopa achew awo ona bo wona na me be kira chop akopa ye no wan kasa na ba bonti be kai wa mie wa no anka nka we nobody will say anything ba wo na ba bonten abachirim eti magana fo ahunu se ekwa bi sukura wo twa ntro se o kasa wo nnim asem a na ona bo Kennedy Japan e ba be ka kire wo net 2 wo bra na me wo sa tam no so wo expose ni mu Bazooka Angel Bazooka so ka se woni ma sankura na wo boa you know it you called me on phone Bazooka o frame me wo phone so a chow pa nyina na mu o man crofo frame me I don't want to mention some pastors names na me wo e na wo Bazooka yi o fa crofo e na wo fa akire e na mo ko na bu fie e na mo kokopa achew ukokoduru ye no okopa achew said de mi kan nyina ye no kore de mi kan nyina oye ne fake things nyina ye no kore enti opa achew na enya de a de waye bia obeye bi nti no ona bo mfa nchew ena papa no kora tuufo e kire wo se fanyame akwan nante enti no sanka wako pani anim na wako akopa achew na se bia asem ababonte na bloggers any social media hyper bia ba no bisa wasem a chuta chama gegegegegegegege na men kasa se ena wo kra de na wonim de waye ena ona bo na okopa ne chew na wonim de waye ya pa chew the most senior prophet Francis Akobo Jr. Papa, God bless you, the great man of God of our time, the man of honor, the Mishra Papa. Tieni wonim de waye yakwaka yakopa chew so wo ye bone a den yakopa chew say ade we me ye enso me pacho facha me hwe na me kom na what am na asia me tie wo da sani bie no won ma oba awo na boso me nkuna
obetimi aka asem akyerɛ me ato me so wɔ bra ɛnyɛ no korɛ na makɔgyina wo sɛ me pakyɛw. No matter who you are, I will never do that. Do you know why? Ɛnyɛ ahomasoɔ no korɛ ɛyɛ baako pɛ. Angel Bazooka ɛkɔ Honorable Kennedy Japan fie kɔ paa ne kyɛw no. Ghana fo nti asɛm yɛ no obi anka sɛ Honorable Kennedy Japan asoso nsɛmfo so ɛna wagye Bazooka akyɛw pa tie ɛna wammua no ɛna Bazooka deɛ wanka na asɛm ɛna Bazooka na aba David. That is not the issue. I don't know what the daddy will say, but let me speak my mind because issue ne ba nyina no me na me di mu akotene. Bazooka mo nsɛm nyina me ne kura me you know it. Bazooka Angel Bazooka me mo nsɛm no me ekura me. Wo kura na wonim sɛ wo nsɛm kura me. Now you have no idea. Opim sa asofo bi no mo frɛ wo ma wo yɛ aware. Asa na ama nkrofo frɛ me de chopa eba na mo fa ekyire kɔ papa nanim kɔpa ne kyɛw. Ya twa so yanka 170 de agya opani atufo na ɔno wakasa e ɔsa akora ekwan bi so no me kama no tum. Wasa ba abontia be gyina na o na okora de na onim ade kodie nti a ɔna bo frɛ o. Ese mama me dwema na me de. Wonim ade kodie nti a ɔna bo frɛ o na okora no okɔ so kɔpa kyɛw bato kɔpa kyɛw. Ghana fo a yeye madwemba me sremo ye fa so mu kwa dwendwen mu. Obi nya ade bia na ɔpa kyɛw a ɛyɛ right ana. Ɛnyɛ right so obi nya ade bɔne bia na ɔpa kyɛw. What to be that? Bazooka ekɔkɔpa ɔna bo kyɛw because Bazooka information bebre na apie ama ikodu ona buke ana information so no fa dodo kura me yankasa. Number 1, ababawa bi wɔ South Africa. Ababawa no awu. Ababawa no wawu. Ɛnyɛ yade na ɔyare ye. Eye kum ɛna mu kum no. Ababawa no kum no South Africa. I will bring my proof. Me yankrofo bi o mo kasa wi a na nkrofo say unfa proof ma ya be chew ni ya be chew mo. No, I'm not like that. No, I'm not like that. Never. Me dey make catch them pa. I will bring my proof to the people of Ghana and across Ghana. Ababawa no or South African young girl or the age of 20s. Bazooka friend say Isaac and a Soviet friend and another Pokemon come once me. They killed the girl. Obukum no. Girl na yadi obukum girl no. As somebody could these South African papers, I have the papers here. I'll bring it out. As somebody that South African High Court and the South African Court, ye di asemno. Mumisa se Bazooka ye den and obetru Ghana ha wojin hon na. Ghana should ask. When ye den obetru Ghana hanoma, wonamo a wojin hon na bon ho safo hene me. Minim sa mo hwehwe me pa mo de ma e chat me na me inyame na ansa kira me ankasa ma ni nyina no me yi omo hodwuma 1 by 1 na me bia mo 1 ye useless me bia me du ye fa adwuma ndimi o me ya pia na mo de adwuma ndimi akoyi me kwati atoso de adwuma ye fa adwuma ndimi me ye so for apia na mo de adwuma ndimi akoyi me be ma atoso ye fa adwuma ndimi mo de ma etrete me but mo nyina ye mo bua kura Ghana ha mo ni mo ma chen wo bi me na mete wa fo tatasa no muni mama e che me manati. I don't want to talk about anything. Mokum ababawa no e wo South Africa ho ama ne maame no asem na kodru court South Africa papers emu abam aba South Africa news mu ama nsem na babedru ye de Bazooka court ama ye di Bazooka asem de mu ya ne say ya share court date Bazooka me no ka say ne passport original passport Bazooka the original passport ekura no at the South African court me na make a chiro at the South African court and now me no ka say ya etino Bazooka ye na dwene say wa beduru Ghana to be no say obobo asofo bi nim din a ne yakaso ye papa de a woboa otu am yagu ni pani ababa wa nawu omukum no South Africa na girl no anyim e de ma Bazooka girl ni yin se na chi no ene Bazooka so okoyi Bazooka yi
enyi se no wanyi se no eno mo dada again de no ko te no mo kwene no nyina akoda e mema miensa omo no again ne da wieye eno mo wie no mo ma again ne duro no mo kum again no ma again ni omo mi again koma ni wiye mo kum again wo ho omo kum again no wo ho no mo wieye pe eno mo da ho no mo ko e eno mo trizi yakwachi omo se yo bazuka ya because you on the camp e de ko siye eti omo ye de ne court ye di asem de hu ya ne se bazuka dwane e bedu Ghana South Africa omo wo take it bi omo friend yi take it ti twama wa we di bone na dimrika be si Ghana eni bi na omo twade ma Bishop Yimando Nana Chira wore betena Ghana ha wo jimi no wore kwa menye hu se kura me ni me bi na video kro ntumi nye bi Facebook nkom che no mo bia ni akire biem enkwasiafo na mugo no mo jimi jire nipa asofo akesefo na nkasa ne ba muntie kro otira o mu hihye nkom na munjai sankrofo we boys ya akire die na o mu draw the profile hye nkom munjai o mu akire die Ghana mo mani tie o na problem that was so urade amwo wa jai na enkum because so nyame enyi problem amfiri nipa so a edro tumi biara entimi nyi mfiri nipa so da iti just of bi mo ano na omu nyina mutimu mo they are all fakes aje wo sofo a wo kanya me asem e kire nyankopon adwene me nkasa adifo ni wadifo papa ho but sabo eswe on ba mu da ben omo ba menya medwuma sei amenya medwuma asesa amenya medwuma ni adane ye ka musima ye nka ye beka pa ye beka e wo man we mu na tie wo bra baba onu wuye no ana ga na maame no enyina sori ye asem ne ya asem kese pa omukofo osofo bi fi South America the friend Bishop Noah Jones Bishop Noah Jones ne baaye no yes obetu ne nansi asem enso anyeyi Nana Poku a was South Africa okita passport mako 5 with different names okita driving license mako 5 with different names South Africa for the regional court the ebise na no asem the dia ofuru obi man so na wabo obi man so a otiminya passport mako 5 the same face the same picture the same signature with different names and our timusunya driving license with the same face same picture same signature and different names etiano kra no yedi ho asem wo e ono na Poku no ansa na bazuka so de yeda ho no ma yendi ho asem nyamwiye me Ghana no me sensem ekura me mu jame a mesani mu edi se mo pam yakumi yo me edi se mo pam yakumi ba se me di no kro we nyina guo na mo sum be kumi kura wa Ghana ha me wu amekom baby edi bazuka me de me kan asem a kiro jawo kasa we reba no ma boti akaka no na nya adwen sachire bi ma wo ho so be sachire firi niam enye papam fa ho ma urade ye ne jai se mode azan bi ntro bi eni nyame di bi da mo na nyame masa me ka se metene but niam be won ma sese ni ye bi mi nkobo somso mi nkogina nkomo obi akwankire ma hu na de we fesika we bra mi to ade ma no mi ye hwe e bompa ya mo bia me bompa ya ma no ewie na ewu ankasa obeda bibia sia wada se na sembe gina ma me say mahunu say ma me say I will never do that eti oni me bo no ma wo ye nipa ye smart bazuka abeba wa no ni din beba ni picture beba pipa na bazuka ema oni din wo mu a ye chi wo mu no ebeba emrantie makomako 4 omo ye South African boys ana bazuka na Poku do omo ye adwuma omo chise nyuma mo I will bring their pictures when I catch now ni adwuma kese na nkegu ono aye baba ye eno mo fa ejire kopa achaw adwuma kese pa na da wani pa baba ye no eno bazuka mo fa ejire no mo kopa achaw oh muni se mo pa achaw wi eko omo se free ba bia mo bi abeto to we di aba ye can I have right to say it aba ye can more right some should be kabiye in social media talk but this one I am saying from a firm truth and at the same time with a powerful evidences it be careful my brother one cause you know me ubazuka you know me one cause frame me minia srawo o man penifo bi frame
pomacho mi twa so na de ndie akofiri baby na aba but ntro na wotwitwa na yemesere nyame ya adomo am di video bi bema mo am the pictures bi a kire mo South Africa for embassy. I'll give you people a number to call them and find out. And when Mr. say bazooka, now one somebody that South African word to Ghana. What to call South Africa be? Debbie bazooka sorry na was South Africa no. Na no poku na so kwaya so na wagisi Kennedy. No mo de kakra abre no. Ade bazooka ye nyina ne say otu kwan no. Otu mbo modern ebesi dan kakra e wo Kumasi. And na wo wie ye no. Otim to machine kakra de bre the spiritual father eye akwasi sapon oto machine kakra de bre no ana mo de ye adwuma e wo honom apart from that me hu niam bia obaye no de no abobo asofo omuweska obenya bia die ode ho abo reverend obofo de no abo obinim no woni mo dadade ono mu nyina na woni mo dada but obaye no enema dafo nto mo ansem na odidie ana onam ekoba ohu oye eyi odi ni be don se kwaji obi di aba no TV kwadu obi di aba ekoye koche no mze 10,000 plus okache no so bi mu a wanya krobenya 10,000 the che no what you say I want you to know me pese ohunu nipa na make na sem ni ejino enya chopa bi keke se bazuka kopa cho se we are say that bi wadi ewu makum nipa when I was a Ghana penny for sorry ehwehwem na mo be evidence you kura me say boy we say me boy evidence we and kasa this evidence will talk for me and this guy enti ade we hye suma se koso opa chon me yin se bi e wejai wa pa cho sa to da dem wa pa cho sa ye niam ani kwasa wo ye wa pa cho sa enam ye niam ehuna ani kwasa wo ye na wo ye dia then I have every right to talk about you ye nyamedwuma sa o sofo nyamedwuma ye ne sa me de mahunu no kra na ba maba wodi abeka dimitu obu mi dibonye ni kra awurade adom ebe ye kakra bu mi dibonye ni kra de bi awurade betima aboa me ama na yeye ubu se me nya kra mentene mate me gitum osofo I will never pretend anymore and come out to present myself to the people say I am holy, I am genuine, whereby I am not. Etibazuka sa baba wa no ebeba ni nyina wa I will bring them out one by one. Enti eno wa chop na mkopa nwie na mka kira wona bu Kennedy Japan say ona bu nsem a manasi kan nyina no they are all true. Manasi is saying the truth. That say it's true. Kwa wo bazuka woni na napokum na me kire mo adwuma asena mo kwa kodidi e kan say akwasi sapon no nsem. Yes. Wo ba so manya ana wo kwa Isaac wo ewo Kofodua eye bazuka sana bikai center so manya community center me ne on sofu say na na ye bo ho na ye bo Wednesday na so be bo Thursday it adwuma na wo ye no I know and you know say I am the king in that work you're doing. Adwuma ji she dem sa mo shi she papa adwuma ji she mi sa mo shi she papa ababa obi chati me sa me ko hwe ababa wa na me ko hwe ya na girl na yi ni pictures. No, they time about the barbecue, no, ye pictures. We ya na me wana ye me say me come WhatsApp. Na me ko share microphone status. Na osofo obi a minimum no. Me here you kra wa bala ni subi. Wa bala ni subi. Na me here sofo ni say sofo no efu me hwe ni status. Na sa baba wana one me chat wo Facebook di me aba messenger no ni pictures egu asofi e praise no my daughter you go far you do this I want me screenshot ni nyina na me di go na so wow eti wo no yasoma e na wo ba be chat me from Facebook but who konkron ti me we Yakopon ho no what direct me de me come WhatsApp me ko he status me call ye no nipa na wo chat me a minim no osofo me ko hwe ni status na sa girl no e picture da ho me mudi nyuma dimi amani ate mudi bi edimi wo brekum mudi bi edimi wo sunya mudi bi edimi wo kansa sante mampo mani ate enkra kra mudi bi edimi mani ate etimu science mesamba masa ne sisa me to problem bi mu a na bia ye me anu makod na samusu mu de wo ba na ba betantum bi kuma ni maso wo Ghana me akra na ba bontia ba be kirikiri me pa bontia be kirima ma Ghana fo ehunu se me ye ya meka enyame so kura makwa ma me nye da ewurade obe boa me o ma me kwa ma me nye da
di bazooka dia obokoye o South Africa no omokum obi ba abebawa a owo 20 years going omokum akora no ye di na se wo court ene wadwane free court aba betena Ghana ha bazooka ena asofo agigi nanim nyina so ya we se boy no ediewu asofo agigi boy nanim nyina ya we se boy no we di bone they know why never want to abeka obi ani wa ba want to abeka ena akoye kan say ayibidin bwachibidin ena esense ho we ni ade a ekoso on my Ghana me say yeni na ho yeni we enna ho na asofo ni bia fa nyansa kwan so dada ye wokum obi abetena Ghana akwasra bonifacha wie abetena TV so se wonim de ti ana honorable Kente Japan cry friend wonya we you don't have to talk like that unim say unim pa papa no so ma we aware ansa na wo tufuo ene wakasa etihwe brother jai nemwa wo me de maka community wi asem maka bazooka asem we your first part na dia mom no nyame ya domo a I will bring videos and pictures and it will shock you. The reason why I'm here, maybe some video, the pictures in the Begu Hano, maybe some me video. Oh, sha, ne video, no sunny, ne pictures in ye, na a shoe, now we should be. And only ideas is a minute over there. Ghana for the American see me in the hall. Or software or gunsa, or software or kum or more, or software or JJ, I can say, and your mania may be a free Namibiano. Mama ya twi ho firi sa asofu no ho na ho ntimo mfa kwagye ani mo papa biara emre ye horofo maka na me san aka biem maka na me san asisu dua biem se mama ya twi ho